Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и гугъу щащӀ, абы дыщӀыгъуу сыт щыгъуи и цӀэ къраӀуэ Барбэч-МУТӀэ и къуэ ХьэтӀутӀэ. Сыту жыпӀэмэ, псоми зэрытщӀэщи, Барбэчым и фэеплъу и цӀэр университетым зэрехьэ. АтӀэ хэт хъуну Барбэч-ХьэтӀутӀэр? СыткӀи къилэжьа апхуэдэ щӀыхь? А упщӀэм и жэуапыр ди нэхъыжьхэм зэращӀэм зы шэч хэлъкъым. Ауэ щӀалэгъуалэм сыт хащӀыкӀыу пӀэрэ ноби зи цӀэ хагъэфӀыкӀ лӀыфӀым и ӀуэхукӀэ? Псоми дощӀэ ди университетым и япэ ректору Барбэч-ХьэтӀутӀэ зэрыщытар, а университетыр диӀэн папщӀэ я Ӏуэхум зэрыхэлӀыфӀыхьар. Ауэ абдеж иухкъым абы и цӀэ фӀыкӀэ къыщӀипӀуэ хъун щхьэусыгъуэхэр. Минрэ щибгъурэ хыщӀрэ етхуанэ гъэл андэрэ псэужкъым ХьэтӀутӀэ. Илъэс хыщӀи дэкӀыжа гъэгхэщ. Абы къыхэкӀыуи ХьэтӀутӀэ теухуауэ тщӀэӀами, хъыбаррэ гукъэкӀыж тхыгъэкӀэ ди деж къахьэсауэращ ар зыцӀыхуахэм. Дэри нэхъыбэу нобэ Барбэчым и гугъу зэрытщӀынур хуэфэщэн дэфтэрхэмкӀэ щӀэгъэбыдэжа гукъэкӀыжхэмкӀэщ. Ауэ мыбы гу лъывэзгъэтэну сыхуейт. Цӏыхум и гугъу щыпщ, ар зыхэпсэукӀа лъэхъэнэр къыхэмылъытауэ, абы къыхэпшу и ӀуэхущӀафэхэм и гугъу пщӀы хъунукъым. Армырам е цӀыхум кӀэрымылъа кӀэрыболъхьэ, е кӀэрылъам фӀыуэ хыбогъэщӀ. Дэри абы дызэрыригъуэзэным иужь дитынщ. ЗэрыжаӀэмкӀэ, ХьэтӀутӀэ цӀыху телъыджэт, и гупсысэкӀэрэ и Ӏуэху еплъыкӀэрэ иӀыжу, къыпэщылъ къалэнхэр зэрызэфӀэпх хъуну щӀыкӀэр къыгурыӀуэжу. Нэхъыщхьэращи, и цӀыхугъэр япэ итрэ, цӀыхум сэбэп зэрыхуэхъун хуейр къалэну щыӀэм я нэхъ пажэу къилъытэу апхуэдэущ зэрыпсэуар. Цӏыхум ягу фӀыкӀэ къыщӀинари аращ, шэч хэмылъу. Барбэч-ХьэтӀутӀэ дыгъужьыкъуей щыщщ. Минрэ щибгъурэ епщыкӀуханэ гъэм Барбэчхэ я унагъуэм къихъуа щӀалэ етӀуанэщ. Аращ езыми и автобиографием щитхыжар. Арщхьа иужькӀэ наӀуэ къызэрыхъужащи, минрэ щибгъурэ епщыкӀуянэ гъэрат ХьэтӀутӀэ къыщалъхуар. Езым иригъэхъуэжащ амыхъу. Абы и щхьэусыгъуэми и гугъу тщӀынщ иужькӀэ. Ауэ Барбэч-ХьэтӀутӀэ зыхиубыда зрихьэлӀа теухуауэ жыпӀэмэ, тхыдэтх зэрыхъунур и натӀэ къритхами ярейт жыхуиӀэм ещхь хъуащ. И сабиигъуэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр щызэхашам техуамэ, и къэжэпхъыгъуэр репрессиер къэралым гуащӀэу щекӀуэкӀа лъэхъэнэм хиубыдамэ, ӀэщӀагъи щӀэныгъи зригъэгъуэту мис иджы сылэжьэнщ щыжиӀэ хэку зауэшхуэр къэхъеямэ. Ауэ лъэхъэнэ гугъум хиубыдаракъэ лъэщ хъур? Гугъуехьым уипсыхьыр пэжмэ, Барбэчыр ипсыхьащ-тӀэ, а лъэхъэнэхэм къекӀуэкӀа зэрыхь зэрийм и фэбжьыр къылъэмыӀэса щхьэкӀэ. Барбэчым Ӏэджэрэ хуэзауэ щыта тхакӀуэ Никитин Пётр минрэ щибгъурэ хыщӀрэ ебланэ гъэм къыдигъэкӀыгъа нартхэм я лъахэм тхылъым Барбэч-ХьэтӀутӀэ и сабиигъуэр зэрекӀуэкӀа щӀыкӀэр щетхыж. Къуажэ школым и ебланэ классым иужькӀэ ар щӀотӀысхьэ, электротехникхэр щрагъаджэу Новочеркасск дэт школым. Пасэу ӀэщӀагъэ зригъэгъуэту и адэм щӀэгъэкъуэн зыхуищӀыну арат. АрщхьэкӀэ гъэеджэгъум и кум школыр зыхуащӀыжри, ди курсанту щытам дэӀэпыкъуэгъу фыкъыхуэхъу жиӀэу зэрыт лъэӀу тхылъыр иӀыгъыу щӀалэ цӀыкӀум къигъэзэжын хуей мэхъу. ГурыӀуэгъуэщ щӀалэм и щхьэр къыфӀэхуат гукъыдэж имыӀыжу. И справкэр игъэлъэгъуэнууи зыгуэрхэм зыхуигъэзэнууи тегушхуэтэкъым. Ауэ дауэ мыхъуами тогушхуэри щӀохьэ а лъэхъэнэм Налшык къалэ исполкомым и щӀэныгъэ ӀуэхухэмкӀэ къудамэм и унафэщӀу щыта Махъсидэм деж. Мор щӀалэщӀэм жиӀэхэм йодаӀуэ, иӀыгъ тхылъымпӀэми йоплъ. Зэрыплъагъущи, гъэеджэгъуэм и зэхуэдитӀыр кӀуащ, иджыпсту дэнэ удгъэкӀуэн? УкъыкӀэрыхуащ, жеӀэ Махъсидэм. АрщхьэкӀэ ХьэтӀутӀэ и ерыщагъыр абдеж къыщегъэлъагъуэ. Зы егъэзыпӀэ къысхуэвмыгъуэтауэ щӀэкӀ сиӀэкъым, жери зрегъанэ. Махъсидэр щӀалэ цӀыкӀум и ерыщагъыр игу ирихьауэ и пэщӀэкӀэ щӀогуфӀыкӀ. Ленинскэ еджапӀэ городокым къытырехри телефонкӀэ мэпсалъэ. Хуабжьу щӀалэ ерыщ, урысыбзэми дэгъуэу фыӀэкӀуэлъакӀуэщ. Зыгуэрым епсалъэт Махъсидэр. ТрепӀэжри Тхьэм и шыкурщ. Иван Никитич арэзы хъуащ. Пӏалъэ къыхуэмыгъэкӀыу Пщэдей Воронков деж кӀуэ. Игу зэгъауэ къыпогуфӀыкӀ Махъсидэр. Никитиным зи гугъу ищӀыр Къэбэрдей-Балъкъэрым совет властыр щыгъэувыным хуабжьу щӀэзэуа Махъсидэ къазджэрийт. Тройкэм и унафэкӀэ фочышэр траунащӀэу яукӀыжыным къыхуэнэжаи щыӀэтэкъым, Барбэчым щыдэӀэпыкъуам щыгъуэ. КъызэрыщӀэкӀымкӀэ, Налшык дэт педтехникумым щӀэхуэн папщӀэщ къыщалъхуа гъэр ХьэтӀутӀэ щӀригъэхъуэжари. Езыр илъэс пщыкӀуплӀ хъууэ арат, пщыкӀух умыхъуауэ уащтэнутэкъым.
Дауэ мыхъуами, Никитин Пётр зицӀэ къриӀуа Воронков хьэтӀутӀэ хуэдэ еджакӀуэ зэригъуэтам хущӀегъуэжакъым, уеблэмэ щӀалэ гурыхуэм адэкӀэ и Ӏуэхур зэрыхъунум хэлӀыфӀыхьахэм ящыщщ. Педтехникум нэужьым хьэтӀутӀэ и щӀэныгъэр хигъахъуэмэ фӀэфӀти, Крупскэ Надеждэ и цӀэр зэрихьэу Ленинград дэта коммунистхэр щагъэхьэзыр институтым щыпещэ. Щӏэныгъэм хуэнэхъуеиншэу зэфӀэкӀ-къуэлъхэри зыхуэдэр игъэлъэгъуэфу, езыр и дуней тетыкӀэкӀэ цӀыху зэгъу зэрыщытэр къалъытэри, Ленинград щыӀэу партым хагъэхьащ. Нобэ ямыдэж партым пщӀэуэ иӀар зихуэдэр Совет лъэхъэнэм хиубыдахэм фӀы дыду ящӀэж. Воронков хуэдэу абдежи гъуэгугъэлъагъуэ къыщыхуэхъун цӀыху ирихьэлӀэри, Кузнецов Алексей и цӀэу, абы и чэнджэщкӀэ Москву дэт жылагъуэ щӀэныгъэхэмкӀэ академием щӀэтӀысхьащ. ИужькӀэ хьэтӀутӀэ итхыжат. Воронков, Кузнецов сымэ хуэдэу гукъабзэрэ псы дахэрэ зиӀэ цӀыху телъыджэхэр си натӀэт сэ. Хэт ищӀэрэ, езыри апхуэдэти арагъэнт, езым ещхьхэм щӀрихьэлӀэри. А еджапӀэм щыӀэххэуи хэку зауэшхуэр къохъей. Минрэ щибгъурэ плӀыщӀрэ етӀуанэгъэм Барбэчым къиухащ КПССым и ЦКам и партшкол нэхъыщхьэр. УнафэщӀхэр щагъэхьэзыр еджапӀэт ар. Барбэчри а гъуэгурат зыхуаунэтӀар. Партшколыр къызэриухыу хьэтӀутӀэ къагъэкӀуэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым, и лэжьыгъэ ӀэнатӀэр хьэзырыххэу. Гъэмахуэкум щыщӀэдзауэ, бжьыхьэпэм пщӀондэ, Налшык КПССым епхауэ лажьэ партшколым тхыдэмкӀэ егъэджакӀуэу щыӀащ. Абы и фӀыгъэкӀи хэку зауэшхуэм ямыутӀыпщу къагъанэ хьэтӀутӀэ. Нэмыцэр ди республикэм къыщыси, щтапӀэ Куржым ягъэкӀуахэм щыщщ. ИпэкӀэ Тбилиси, иужькӀэ Тхфарчели щыпсэуащ, аби къалэн щащӀа лэжьыгъэр щигъэзащӀэу. Парткомитетым щрегъаджэ. Ауэрэ нэмыцэр ирагъэкӀуэту ди республикэр къыӀэщӀахыжа иужь къегъэзэж. Партым епха защӀэу зым пэрыкӀым зым пэрыхьэу къулыкъу зыбжанэр егъэзащӀэ, и къулыкъум къыдэкӀуэу и щӀэныгъэри хегъахъуэ. Лекциехэм къоджэ. ИужькӀэ абы щыгъуэм Къэбэрдей республикэм и радиокомитетым и унафэщӀу ягъакӀуэ Теунэ Хьэчим ипӀэкӀэ. Радиом абы щыгъуэ хуабжьу пщӀэшхуэ иӀащ. ПщӀэ иӀэнут мыхьэнэ имыӀамэ, и мыхьэнэр зихуэдаращи, цӀыхум псынщӀэ-псынщӀу зыгуэрым теухуауэ хъыбар ирагъэщӀэнумэ, абыкӀэ нэхъыбэу радиорат зыщыгугъэр, псом хуэмыдэу хэку зауэшхуэ лъэхъэнэм. Жымыӏапхъэу зы псалъэ къатынкӀэ Ӏэмал зимыӀэт, ауэ щыхъукӀи Барбэчыр ауэ сытми абы зэрамыгъэкӀуар гурыӀуэгъуэ мэхъу. Коммунист идеологием къитӀасэ фӀэкӀ къамыту лэжьыгъэр зытреублэ, а лэжьыгъэри къезэгъырабгъу къезыхьэлӀэфыну корреспондентхэр кърешалӀэ. Абы къыщынэрэ. Гъэ къэс маим ихым радиом и махуэр ягъэлъапӀэт. Хэку зауэшхуэ нэужьым хуабжьу Ӏэтауэ ди республикэм щагъэлъэпӀащ а махуэр, Барбэчыр япашэу. Зигъэхьэзырри къэпсэлъати, доклад ищӀар дэфтэр хъумапӀэм къыщӀэнащ. Абы зэритымкӀэ, хэку зауэшхуэм ипэкӀэ кӀапсэкӀэ зэпыщӀауэ къызэгъэпэща радио къэтыпӀэхэр плӀыщӀрэ тӀуурэ хъут. Радиоприемнику республикэм щагъэувахэр мин пщыкӀуплӀым щӀигъут. Район къэс къыщызэрагъэпэщауэ хъыбар къатхэр къызэхуэзыхьэсынум телажьэ редакциеу бгъу щыӀэт. Радиокомитетым и унэри хуабжьэу фӀыуэ студиещӀэкӀи техникэщӀэкӀи къызэгъэпэщат. Нэмыцэхэр ди хэку къихьэри, а псор къанэщӀагъуэ щымыӀэу зытрагъэщэхащ. Къэбэрдей республикэр хуит къащӀыжри, радиохозяйствэр зытрагъэувэжын щӀадзащ. Щӏэуэ ящӏами, щыӏэр зрагъэзыхуэжами, радио къэтыпӏэу щэщӏ зрагъэпэщыжащ, метр щийрэ тхущӏрэ блыкӏэ зэбгырыкӏыу тхущӏрэ езанэ РВ радиостанцыр щӏэуэ ягъэувыжащ. Минипщӏрэ щихрэ хырэ радиоприемнику акӏэмыкӏэм пащӏэжащ. Щыӏа редакций бгъум щыщу хыр зэхуэсыжауэ мэлажьэ. Радиокомитетми зикӏ куэдыщэрэ зыщрагъэӏэжакъым Барбэч хьэтӏутӏэ. Илъэсищ иримыкъущ зэрыщыӏар. Лъэкӏынур нэхъыбэт, узыщыгугъ хъун хуэдэти, абы къыпэрашри парт лэжьыгъэм парагъэувэжащ. Ауэ иджы къулыкъукӏэ нэхъ лъагэу. КПССым и Къэбэрдей обкомым и зыкъудамэм и унафэщӏу, иужькӏэ секретарь къалэныр игъэзащӏэу илъэсиблкӏэ лэжьащ. Къекӏуэкӏ идеологиер Къэбэрдей республикэм зэрыщылажьэмкӏэ жэуап зыхьыр Барбэч хьэтӏутӏэт. Къимыдэкӏи, а идеологие дыдэр къыхэлъытауэ тхыдэ щӏэныгъэр убзыхуным елэжьт.
Йокъулыкъум къыдэкӏуэу минрэ щибгъурэ тхущӏрэ еплӏаныгъэм жылагъуэ щӏэныгъэхэмкӏэ академием и илъэс курсхэр къиухын мурадкӏэ кӏуауэ щыӏэ пэтрэ къэбэрдей социалист лъэпкъыр къызэрыхъуамрэ абы зэрызиужьамрэ темэмкӏэ къэхутэныгъэ диссертацие игъэхьэзырщ, ехъулӏэныгъэкӏэ пхигъэкӏри тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ кандидату къигъэзэжащ. Абы щыгъуэ апхуэдэ цӏэ зиӏэу ди республикэм исар мащӏэ дыдэт. КӀэщӀу и кандидат лэжьыгъэшхуэри къытрырегъадзэ ди экономикэм, культурэм, ди бзэм я зыужьыкӀэхэр къыхэлъытауэ дызытеува гъуэгуанэм дызыхуишэр зыхуэдэм лъэныкъуищкӀэ дыкъыщрегъэплъ а лэжьыгъэм. Тхыдэ щӀэныгъэм хуабжьу дихьэхт ХьэтӀутӀэ, уеблэмэ архив ицӀэу ди дэфтэр хъумапӀэм щӀэлъ тхылъхэр япэу зыджахэм ящыщщ Барбэчыр. Мис иджы дыкъэсащ Барбэч ХьэтӀутӀэ и цӀэр ноби фӀыкӀэ къыщӀраӀуэ ӀуэхуфӀхэр щилэжьа лъэхъэнэм. Тхущӏыгъэхэм иджы гуэрым революцие къызэщӀохъае, ауэ а революциер щӀэныгъэмрэ техникэмрэ зегъэужьынырат зыхуэунэтӀар. ЩӀэуэ къежьэм удэхъуу улэжьэфын папщӀэ, ӀэнатӀэ зэмылӀэужьыгъуэхэм щылэжьэну ӀэщӀагъэлӀхэри цӀыху еджахэри гъэхьэзырын хуей мэхъу. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ еханэгъэм гъэмахуэкум ди республикэм и министрхэм я Советым СССРым и унафэщӀхэм я деж иригъэхьауэ щытащ Къэбэрдейр Урысейм зэрыгуоувэрэ илъэс щиплӏ зэрырикъур гъэлъэпӀэн зэрыхуейм теухуа тхылъ. А пӏалъэр къыщыблагъэм ирихьэлӀэу гъэзэщӀапхъэу къалъытэхэри иратхат а тхылъым. ЛӀэщӀыгъуэм и Ӏыхьэ-плӀанэ хуэдизкӀэ ипэкӀэ плъэуэ, республикэм зиужьын папщӀэ щӀапхъэхэм теухуауэ программэ псо ятхат Барбэчым и унафэм щӀэту. Абы иратхахэм щыщт пединститутыр къэрал университет щӀыжын зэрыхуейм теухуа гукъэкӀри. А гукъэкӀыр зеяр зэрыбарбэч ХьэтӀутӀэм щыхьэт техъуэ тхылъымпӀэхэри щыӀэщ. Ахэр ХьэтӀутӀэ и фондым хэлъу дэфтэр хъумапӀэм щӀэлъщ. Барбэчыр мызэмытӀэу яхуэзащ КПССым и ЦКам и секретарь зыбжанэм, Совет къэралым щӀэныгъэмкӀэ министру щыӀам. Ди экономикэмрэ жылагъуэмрэ апхуэдэ зэхъуэкӀыныгъэ зэрыхуэныкъуэри, а гукъэкӀыр лъэбжьэншэу зэрыщымытри, сыт хуэдэ лъэныкъуэкӀи къызэпкърихат абы. Ӏуэхуу щыӀэм ящыпэу къилъытэр щӀэныгъэ нэхъыщхьэ цӀыхум егъэгъуэтынырати, абы папщӀэ ищӀар иджы. Къэбэрдей-Балъкъэрым и Совет нэхъыщхьэм и президиумым и унафэщӀу щыта Лъостэн Челимэтрэ езы Барбэч ХьэтӀутӀэрэ яӀэ зыщӀэдза тхылъымпӀэр иӀыгъыу Москву макӀуэ ХьэтӀутӀэ. Ауэ адэкӀэ къэхъур прессым зэрыщатхыж теухуауэ тӀууэ зыщхьэщокӀ. Хэти етх, Будённым и фӀыгъэкӀэ Ворошиловым хуэзауэ, Ворошиловым телефонкӀэ Хрущёв иригъэпсалъэри, ар арэзы къищӀауэ. Хэти ХьэтӀутӀэ зыхуеину дэфтэр псори иӀыгъыу Хрущёвыр къэсыным пэплъэу Кремль бжэӀупэм жьыуэ Ӏухьауэ. Хрущёвыр къикӀа иужь щӀэупщӀащши, апхуэдэу жьыуэ къыщӀэкӀуамкӀэ. ХьэтӀутӀэ и жэуапым едэӀуа иужь Микоян Анастас иреджэри Барбэчыр къызытекӀухьа Ӏуэхур тэмэму зэфӀахыну Хрущёвым унафэ ещӀ. Товарищ из Нальчика приехал с благородной целью. Созывай бюро немедленно. К моему приезду вопрос об университете должен быть решен положительно. Ауэ ХьэтӀутӀэ Москву ежьэным ипэ къифэу университет зэӀухыным щӀэлъэӀу тхыгъэ щхьэхуэ ирагъэхьагъэххэт. Зыхуатхари СССРым и Совет нэхъыщхьэм и унафэщӀым и къуадзэ Микоян Анастаст. Ятхар зэрита дыдэм хуэдэу сыкъеджэнщи, Кабардино-Балкарский обком КПСС, Совет министров и Президиум Верховного Совета Кабардино-Балкарской ССР возбудили ходатайство перед ЦК КПСС, Советом министров РСФСР и Министерством высшего образования Союза СССР об организации в городе Нальчике Кабардино-Балкарского государственного университета на базе существующего педагогического института с передачей ему учебных и жилых зданий института, Нальчикского сельскохозяйственного техникума, средней сельскохозяйственной школы по подготовке председателей колхозов и педагогического училища. Отдел культуры, науки и школ ЦК КПСС по РСФСР и Министерство высшего образования Союза СССР поддерживают нашу просьбу. Министерство высшего образования Кабардино-Балкарский обком КПСС, Совет министров, Президиум Верховного Совета КБ-СССР считают целесообразным организовать в 1957 году Кабардино-Балкарский государственный университет в составе факультетов физико-математического, историко-филологического, биолого-агрономического и инженерно-строительного.
Кабардино-Балкарский обком КПСС, Совет министров и Президиум Верховного Совета КБССР настоятельно просят вас поддержать нас в вопросе организации в городе Нальчике Кабардино-Балкарского государственного университета. Справка по вопросу об организации Кабардино-Балкарского государственного университета прилагается. Матхыгъэм изыхэгъэувэкӏа хъуамкӏэ гу лъыфтауэ къыщӏэкӏынщ мо трагъэчыныхьу ерыщагъ гуэри ӏуэхум зэрыхэлъыр къапщӏу зэрытхэхэр. Абы и щхьэусыгъуэ иӏэщ. Университет ди республикэм къыщызэӏухыныр яфӏэигъуэу ди республикэ унафэщӏым и ӏэ щӏэлъу япэ щӏыкӏэ Мэзкуу щытхахэм щыгъуэ жэуапу къыпэкӏуар хьэуэщ. Нэхъыщхьэӏуэм хьэуэ жиӏамэ зыфӏэкӏауэ аӏэ, апхуэдут Къэбэрдей-Балъкъэрым и обкомым и унафэщӏри зэрегупсысар. Ауэ Барбэчыр апхуэдэу егупсысаӏым, икӏи а хьэуэм арэзы техъуакъым. Ар ӏуэху ищӏу Мэзкуу щӏэкӏуари аращ. Апхуэдэ щӏыкӏэу псыпэр хэша хъуащ. Псыпэр хэзышар Барбэчырами, абы и ӏуэху еплъыкӏэр къыдаӏыгъыу лъэпкъ интеллигенцием щыщ щӏэныгъэлажьэхэр къызэрыкъуэувари къыхэгъэщыпхъэщ. Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ ебланэ гъэм, гъатхэкум и етхуанэ махуэм СССРым и министрхэм я Советым и унафэ къищтащ пединститутыр и лъабжьэу ди республикэм Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университет къызэрыщызэӏуахым теухуауэ. Сытмэ, унафэ къэкӏуам гъэзэщӏапхъэ лэжьыгъэу къыдэкӏуам гъуни нэзи имыӏэ хуэдэт. Ари зэфӏэзыхыну зи къалэныр япэ ректорырат. КӀэщӀ дыдэу унафэ къокӏуэ ди республикэм. Тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ кандидат Барбэч Мутӏэ и къуэ ХьэтӀутӀэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и ректору гъэувын, жиӏэу иту. Мис иджы улэжьэнумэ къеблагъэ. Щӏэныгъэр зи лъабжьэ егъэджэкӏэр зытеубла хъуным теухуауэ Барбэч ХьэтӀутӀэ и къару къихь къигъэнакъым. Налозаур зэритхыжымкӏэ Барбэч ХьэтӀутӀэ университет къызэӏуихащ жыпӏэныр мащӏэ дыдэщ, дэ зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым, а ӏуэхум епхауэ абы зэфӏигъэкӏа лэжьыгъэшхуэхэр. ХьэтӀутӀэ еджапӏэ нэхъыщхьэ къызэригъэпэща къудейкъым, атӏэ ар лъэбыдэкӏэ увыным, абы бгъэдэлъ зэфӏэкӏхэм, мылъку техникэ лъабжьэм, егъэджакӏуэхэм я ӏэзагъэм хэгъэхъуэным мычэму елӏэлӏащ хэкупсэ нэсыр. Уеблэмэ, псом нэхърэ нэхъыщхьэр Барбэчым и фӏыгъэкӏэ лъэпкъ ӏэщӏагъэлъхэр зэрыщагъэхьэзыра щӏыкӏэр арагъэнущ. Ди республикэм, къэралым зыужьыныгъэ нэс ягъуэтыну дыхуеймэ, япэ ректорым абыкӏэ хэлъа ткӏиягъэмрэ зэхищӏэу щыта жэуап лыныгъэмрэ хуеплъэкӏыжыпхъэщ, икӏи ӏуэху зехьэкӏэ мардэу къащтэжыпхъэщ. Апхуэдиз лэжьыгъэм зэрыпэлъэщын ӏуэхугъуэхэм зыщигъэгъуэзэн мурадкӏэ езы Барбэчым и щӏэныгъэмрэ зэфӏэкӏымрэ хигъахъуэ зэпытт. Абы щыгъуэ ХьэтӀутӀэ иубзыхуа ӏуэху зехьэкӏэр ди университетым лъабжьэ хуэхъури хъарзынэу зыкъиужьу хуежьащ. В Нальчик на торжественное открытие университета приехали гости из крупнейших городов страны, соседних республик и областей. Создание университета – большое событие в культурной жизни Кабардино-Балкарии. Торжественное заседание открыл председатель Совета министров Кабардино-Балкарской АССР Ахохов. Слово предоставляется ректору Кабардино-Балкарского университета Бербекову. «Сбылись наши мечты», — говорит он. «Так скажем же родной коммунистической партии: Берчет, Бесы, спасибо тебе за сердечную отеческую заботу». Заместитель министра высшего образования СССР Прокофьев пожелал коллективу университета больших успехов. Ректор Ростовского университета Жданов выступил с теплыми поздравлениями. Вестибюль заполнили хозяева университета, студенты. Более 1500 юношей и девушек начали заниматься на 4 факультетах. Здесь учатся будущие инженеры-строители, агрономы, зоотехники, механизаторы, преподаватели языка и литературы, истории, физики и математики. Университет
замечательный подарок трудящимся Кабардино-Балкарии к 40-летию октября. Араш ди университетым ежэкӏа хъуар, амал имыӏэу мыри къыхэгъэщыпхъэщ. Тхущӏыгъэхэм Кавказ ищхъэрэм къриубыдэу ди деж фӏэкӏ нэмыщӏ зыщӏыпӏи щыӏакъым университет. Кавказ ищхъэрэр къэгъэнауэ лъэпкъ щхьэхуэхэм яуфа республикэу Совет къэралым и щӏыкӏапэ къриубыдэхэм зыми яӏэӏым апхуэдэ еджапӏэ. Татарстаным дэт Къэзан университетым нэмыщӏ. Ахэм иджыри Урысейм пащтыхьыгъуэр щыщыӏа лъэхъэнэ лъандэрэ къызэӏуахагъэххэт. Ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иужькӏэ хэти кӏэщӏ дыдэу, хэти нэхъ кӏасэу гъунэгъу республикэхэми яӏэ хъуащ я университет. Ахэми гъуазэ папщӏэу яӏар Къэбэрдей-Балъкъэрым щызэӏуаха университетырат. Чэнджащэу, ямыщӏэм щӏэупщӏэу, зэлъихьэ зэлъикӏыу зэдэлажьэмэ зэрафӏэфӏыр къыхагъэщу Барбэч Хьэтӏотӏэ и деж къатхэу щыта ректорыщӏэхэм кърагъэхьа письмохэр зэкӏэрышхэжауэ ноби Налшык дэт дэфтэр хъумапӏэм щӏэлъщ. Хуэм-хуэмурэ СССР къэралыгъуэшхуэм акӏэмыкӏэм къришурэ цӏыху куэд егъэджакӏуэу къришалӏэ Барбэчым. Сыту жыпӏэмэ ищӏэт, университет зыщӏыжыр абы щезыгъаджэхэращ. Ахэм ятыф щӏэныгъэм и фӏагъым елъытащ ирагъаджэ студентхэм я щӏэныгъэм и фӏагъри зыхуэдэнур. Техникэ ӏэмэпсымэхэм сыт хуэдизу замыужьами, ахэр егъэджакӏуэм и пӏэм зэи иувэфынукъым, гупсысэкӏэкӏэ, гукъыдэжкӏэ, студентымрэ езымрэ ягу дэлъ псэхуэбагъымкӏэ. Егъэджэныгъэм хэта лъэныкъуитӏым я зэпыщӏэныгъэр нэхъ куу, быдэ хъуфкӏэ, зым къулеягъэу бгъэдэлъыр адрейм нэхъ щӏэх иритыфынущ, жиӏэт Хьэтӏотӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и проректору щыта Лесев Виталий зэритхыжымкӏэ. Классикэ жыпхъэм иту егъэджэкӏэ системэр зэтеубля хъуа иужь Барбэч Хьэтӏотӏэ итха планым тету факультет бжыгъэхэми къыхэхъуэу щӏидзащ, ӏэщӏагъэ щӏэныгъэу зыхурагъэджэфынухэри нэхъ къыдэкӏуеящ. Псори зытеуфэжар ди республикэр нэхъ зыхуэныкъуэ ӏэщӏагъэлӏхэрат. Хуэм-хуэмурэ ӏэщӏагъэ зыбжанэмкӏэ аспирантурэхэри къызэӏуихыфащ Барбэчым. Абы нэмыщӏ Москву студент куэд игъэкӏуащ я щӏэныгъэр хагъэхъуэн мурадкӏэ. Зи ӏуэху хуэмыхъум зыщӏигъакъуэу, тригъэгушхуэу, ипэкӏэ игъэкӏуэтэн мурад иӏэу ерыщу яхэтащ Барбэчыр студентхэм. Физикэ, математикэ щӏэныгъэхэмкӏэ доктор Дыкъынэ Хьэсэнбей итхыжат езым и ӏуэху къызэрекӏуэкӏар. Университетыр къэзухри ди гъунэгъу жылэм дэт школым егъэджакӏуэу згъэзэжауэ, зыгуэрым унагъуэм тхылъ къытӏэрыхьащ. Еджэным пысщэн зэрыхуейм ехьэлӏауэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым сраджэу. Ди анэр гъэт. Фӏы дыдэу уеджэу жыпӏати, унэмыджыса мыгъуэу ара, дэнэ нэс уагъакӏуэрэ. Сокӏуэ, Барбэч Хьэтӏотӏэ деж сыщӏашэри, ректорыр гуапэ дыдэу къысӏущӏащ, си щхьэкӏи сыкъызыхэкӏа унагъуэкӏи къысщӏэупщӏащ. Сэри абы хуэсӏуэтащ си ӏуэху сыӏут псори. Итӏанэ жиӏащ: уи щӏэныгъэм адэкӏэ хэбгъэхъуэну ухуемейуэ ара? Гугъуехь здэщымыӏэр дэнэ? Мы университетыр къыщӏызэӏутхар лъэпкъ щӏэныгъэм зедгъэужьыну, ди ӏэщӏагъэлӏхэр дгъэхьэзырыжыну аращ. Утызогъэгушхуэ а ӏуэху щхьэпэм. Новосибирск кӏуэи, абы дэт еджапӏэ нэхъыщхьэм и аспирантурэм щӏэтӏысхьэ, апхуэдэ ӏэмал махуэ къэс къыкъуэкӏкъым. Кӏуащ, икӏи еджащ. Къигъэзэжри ди университетми щылэжьэжащ, Барбэчыр зэрыщӏэхъуэпсам хуэдэу. Гуапэ дыдэу иригъэблэгъэжауи етхыж Дыкъынэм. Гууз-лыуз иӏэу студентхэм ябгъэдэтт Барбэчыр. И гумызэгъагъым къыхэкӏыу сыт щыгъуи лэжьыгъэр и щхьэм къэсу псот. Хьэтӏотӏэ хуабжьу хущӏэкъут университетым и пщӏэр къыӏэтыным, факультетыщӏэхэр къызэӏухыным, лабораторэщӏэхэр къызагъэпэщыным. Барбэч Хьэтӏотӏэ фӏыуэ къыгурыӏуэт щӏэныгъэмрэ техникэмрэ зэпымыууэ заужьын папщӏэ еджапӏэ нэхъыщхьэхэм къызэрымыкӏуэ мыхьэнэ зэраӏэр. Щӏэныгъэмрэ лэжьыгъэмрэ зэпхауэ ӏуэхур сыт щыгъуи ягъэкӏуэкӏын зэрыхуейр. Щӏэныгъэ нэхъыщхьэ зиӏэ ӏэщӏагъэлӏхэр бгъэхьэзырын къудейр мащӏэщ. Гулъытэшхуэ хуэщӏын хуейщ щӏэныгъэлӏ ныбжьыщӏэхэм къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр ирагъэкӏуэкӏыфу гъэсэным.
Ар къыгурыӏуэти аращ Барбэчыр ерыщу щӏыщӏэкъуар университетым щӏэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ щигъэкӏуэкӏыным. Барбэч хьэтӏотӏэ тету ботаническэ хадэр зэӏуахащ. Библиотекэри тхылърэ журналу мин щищкӏэ къызэрагъэпэщащ. Апхуэдиз зэбгъэпэщыр зыщӏэхуэн корпусхэри пыщӏыхьын хуейтэкъэ, студентхэри зыщӏэсын унэ яӏэн хуейтэкъэ, зыхуейр иджыри егъэлеяуэ куэдт. Корпусыщӏэхэр ухуэным езыр и ӏэщхьэлъащхьэр дыхьеяуэ хэтащ хьэтӏотӏэ, ухуакӏуэхэм ящӏэр ядищӏэу. Лесев Виталий зэритхыжымкӏэ япэ ректорым игъэзащӏэр къулыкъукӏэ и пщэ къыдэхуэ къалэнхэм я закъуэтэкъым. Ар куэдрэ щыплъэгъунут студентхэм я общежитхэм, концерт щат пщыхьэщхьэхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм, студентхэм я узыншагъэр щрагъэфӏакӏуэ лагерым, къуажэдэсхэм гъавэр ӏухыжынымкӏэ дэӏэпыкъуну студентхэр здагъакӏуэ колхоз губгъуэхэм. Хьэтӏотӏэ яжриӏэрейт студентхэм: феджэ быдэу, нэхъыщӏэфӏхэ, узыншагъэмрэ къарууфӏагъэмрэ уфызышэ спортри вгъэныбжьэгъу. Икӏи зэпеуэ гуэр екӏуэкӏмэ яхыхьэти игъэгушхуэт. Езыми а спортыр и жагъуэтэкъым. Къэбэрдей-Балъкъэрым совет властыр зэрыщагъэуврэ илъэс плӏыщӏ зэрырикъуам ящӏыхькӏэ Республикэ псо Олимпиадэ къызэрагъэпэщати, ӏуащхьэмахуэ и щыгурат здаунэтӏар. Студентхэр щӏыгъуу езы Барбэч хьэтӏотӏи хэтащ ӏуащхьэмахуэ дэкӏахэм. Ӏуащхьэмахуэ дызэрыдэкӏам дэ нэхъри дипсыхьащ, жери щитхыжат университет газетым. Была проведена самая представительная альпиниада в республике. Около 1500 передовых рабочих, колхозников, студентов, представителей интеллигенции взошли на Эльбрус и установили на его вершине бюст Владимира Ильича Ленина. Спортри хъарзынэщ, ауэ абы щӏэныгъэ зыгъэгъуэтынми ипэ иригъэувэ щыӏэт Барбэч хьэтӏотӏэ. Си бынхэм къыхахыну ӏэщӏагъэр Тхьэм ещӏэ, ауэ абы нэхърэ нэхъ согъэнэхъапэ цӏыхугъэрэ пэжагъыу зыхалъхьэнум я куэдагъыр, жиӏэт ди нэхъыжьыфӏым. Етхыж Лесев Виталий. Ар дыдэм щыхьэт тохъуэ Налозэуэр итхыжари. Барбэч хьэтӏотӏэ хьэлщындахэ куэд зыхэлъа цӏыхут. Ар щӏэх-щӏэхыурэ накӏуэт Къэбэрдей-Балъкъэр гуманитар къэхутэныгъэхэмкӏэ институтым, абы и щӏэныгъэ советым хэтти. Абы уепсэлъэну, удыщысыну, зы ӏуэху гуэрхэмкӏэ уечэнджэщыну тыншт. Пэгагъ ямылей зыхэмылъ а адыгэ лӏыӏэдэбыр дэ тщыщ зы фӏэкӏа дымыщӏэу и гур утӏыпщауэ къыдыдэгушыӏэу къытхэтт. Атӏэми лэжьыгъэм епха ӏуэхухэм щытепсэлъыхькӏэ е щӏэныгъэ советым иутыку доклад гуэрхэр щищӏкӏэ, ар екӏуу, зэщӏэкъуауэ, и ӏуэху еплъыкӏэ ткӏийрэ, гупсысэ шэщӏарэ иӏыжу ди пащхьэ къиувэт. Абы жиӏэхэм уедэӏуэну хьэлэмэтт, апхуэдизу бзэ дахэ, шэрыуэ, ӏурылъти. Ауэрэ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ етӏуанэ гъэм ирихьэлӏэу, зи щӏэныгъэр зыпымыууэ хэзыгъахъуэ Барбэч хьэтӏотӏэ и доктор диссертациери хьэзыр хъуащ. Ар зытеуфар иджы ямыдэжу щыт темэ щхьэкӏэ, абы щыгъуэ хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиӏэу къалъытахэм щыщат. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэр социализмым зэрыхуэкӏуарат. Ари ехъулӏэныгъэкӏэ пхигъэкӏащ Барбэч хьэтӏотӏэ, апхуэдэ щӏыкӏэу адыгэхэм ящыщу тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ доктор епэ дыдэу хъуар Барбэч хьэтӏотӏэщ. А зэманым лъэщу къалъытэу щыта тхыдэтх цӏэрыӏуэхэм я щытхъу псалъэ гуапэ куэд къилэжьащ Барбэчым и тхыдэ лэжьыгъэмкӏэ. Хьэтӏотӏэ и доктор диссертациер лъагэу къыщалъытат СССР-ым и щӏэныгъэ дунейм, ауэ итӏанэми зэман кӏыхькӏэ абы хуэфэщэныгулъытэ щыхуащӏакъым ди республикэм. Сыту жыпӏэмэ, къыщӏэна тхыдэ лэжьыгъэхэм дауи ятелъщ ар зыхэпсэукӏа совет лъэхъэнэм и нэпкъыжьэ. Идеологие лъэщ щыӏам къимызагъэр хагъэкъэбзыкӏыныр псом хуэмыдэжу зи фэ дэкӏыр тхыдэтххэрат. Зэман къекӏуэкӏым къыхэлъытауэ къэралым сытым дежи зы еплъыкӏэ гуэр иӏыщ, и къэкӏуэнуми, и блэкӏами теухуауэ. А еплъыкӏэм къытехуэ тхыдэтхым гъуэгу иратри, къытемыхуэхэр зэрыдагъэхуэхыным иужь итщ. Апхуэдэхэр совет лъэхъэнэм тынш дыдэу ирагъэкӏутэкӏыфу зэрыщытар псоми ящӏэ, ар фӏы дыдэу къыгурыӏуэт езы хьэтӏотӏи. Тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ доктор цӏэр зэригъэпэща иужькӏэ, щӏэныгъэ нэхъыщхьэ къозытегъэджэн ӏуэхум нэхъ зыщӏритыжари арагъэнщ. Абы къыдэкӏуэу ди республикэм ис лъэпкъхэм я тхыдэр университетым щаджыжын хуейуэ унафэ зыщӏар Барбэч хьэтӏотӏэщ.
ди тхыдэм теуфауэ Барбэч Хьэтӏотӏэ и ӏэӏуэху еплъыкӏэхэр зыхуэдам щыхьэт тохъуэ иригъэджахэм ятхыжауэ къэнэжакӏуэ къэкӏыжхэр. Псоми зэдыжаӏэр зыщ, ауэ зыщапхъэ къэсхьынщ. Псалъэм папщӏэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цӏыху бэусакӏуэ Къэгъырмэс Борис итхыжауэ щытащ. Ар дэ лекцэ къытхуеджэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхыдэм теуфауэ. Лекцэ къыщытхуеджэкӏи куэдкӏэ теупщӏт. Ди лъэпкъым и тхыдэм хэт щӏыкӏышхуэ щыӏэтэкъым, абы зыщӏыпӏи щыхурагъаджэтэкъым. Барбэчым щыгъуазэ дыхуищӏащ, а гъэхэм зи гугъу пщӏыну иджыри дзыхь щӏыгъуэджу щыт, яущэхуурэ екӏуэкӏа ӏуэхугъуэ куэдым. Псалъэм папщӏэ тройкэм и унафэ къудейкӏэ я суд ямыщӏэу ди республикэм щыщ цӏыху куэд лажьэ ямыӏэу зэрагъэкӏуэдам, зэраукӏам къытхутепсэлъыхьыжт Хьэтӏотӏэ. Нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэ куэдми щыгъуазэт Барбэчыр. Абы къыджиӏа псоми дэ щӏалэгъуалэм ди зэхэщӏыкӏым зригъэузэщӏт, ди гупсысэм зрагъэужьт, ди щӏэныгъэм хагъахъуэт, дунейм езыгъащӏэм нэхъ нэжану дыхагъаплъэт. Ауэ щӏэх-щӏэхыурэ къащтэж Хьэтӏотӏэ и лэжьыгъэхэри щыӏщ. Революцие нэужьым ди хэку еджапӏэу итамрэ, ахэм языужьыкӏа хъуамрэ теуфауэ итха щӏэныгъэ лэжьыгъэм ублэкӏыу, ар къыхэмылъытауэ ди республикэм егъэджэн ӏуэхум изытеублэкӏа хъуам утепсэлъыхьыфынукъым. Апхуэдэу Барбэчым и тхыгъэхэм, лекцэхэм къыщигъэнэӏуа къалэн нэхъыщхьэхэр етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и етӏуанэ ӏыхьэм республикэм и щӏэныгъэ дунейм щагъэнэхъапэ хъуащ. ӏэщӏагъэль куэд зэлэжьа унэтӏыныгъэхэуи къызэрыкӏащ. Етх тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ доктор Мамсыр Хьэмыдбий. Апхуэдэхэт къапщтэмэ, щӏыналъэм и экономикэ, политикэ, щэнхабзэ, щӏэныгъэ лъабжьэхэм зегъэужьыныр, лъэпкъ тхыдэр джыныр дэгъуэщӏхэри. Тхыдэ щӏэныгъэхэмкӏэ доктор Думан Хьэсэн иджыри минитӏрэ епщыкӏузанэгъэм Барбэч Хьэтӏотӏэ и лэжьыгъэ нэхъ къэщтэжыпхъэу, гу зылъытапхъэу къилъытэм теуфауэ итхауэ щытащ. Барбэчым и лэжьыгъэхэм мыхьэнэшхуэ щаубыд Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ Октябрь революцием иужькӏэ яӏа къэрал ухуэкӏэм. Сыт щыгъуи а ӏуэхугъуэм зыщӏыхуигъазэм щхьэусыгъуэ иӏэт. Кавказ Адрыщ Федеративнэ Республикэмрэ РСФСРым хыхьэ Бгырыс Республикэмрэ щагъэунэхуат федеральнэ зэгухьэныгъэмрэ автономиемрэ. Абы ӏэмал къаритт лъэпкъ щӏыналъэхэр хуей хъумэ къэралыгъуэ щхьэхуэ хъуну. Арщхьэкӏэ автономиер щаухуэ лъэхъэнэм Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ я щхьэхуитыныгъэр Бгырыс Республикэм и унафэщӏхэм къызыпаудащ. Ахэр арэзытэкъым Бгырыс Республикэр къагъанэу ди лъэпкъхэр автономие яӏэу занщӏэу РСФСРым хыхьэну. Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ къызэрыгуэкӏыу щымыт я политикэ ухуэныгъэм тепсэлъыхькӏэрэ Барбэч Хьэтӏотӏэ тхыдэм и кхъузанэм щӏегъэкӏ РСФСРым и автоном область мыхъуу республикэу хагъэхьэну къэтхъэнымрэ абазэмрэ ткӏийуэ къызэрагъэувар. Барбэчым къыхигъэщ а лъэхъэнэм апхуэдэу букъуэдийну пасэӏуу щытауэ Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ я хозяйствэ щэнхабзэ зыужьыныгъэр зэрылъахъшэм къыхэкӏыу. Къэтхъэнымрэ абазэмрэ къагъэувым мыхьэнэшхуэ иӏэт Къэбэрдеймрэ Балъкъэрымрэ я щӏыналъэр хъумахъун папщӏэ. Бгырыс Республикэм и унафэщӏхэр хуейт абы щыпсэу псоми ятещӏыхьауэ щӏыр трагуэшэну икӏи адыгэхэр храгъэлъэфэну. Апхуэдэуи ящӏащ. ИкӀэм-икӀэжым ди лъэпкъитӏыр зы автономиеу зыхагъэхьащ, Барбэч Хьэтӏотӏэ къилъытэт а зэманым хэкӏыпӏэ нэхъыфӏ дыдэу щыӏар арауэ. Иужькӏэ тхыдэри нобэрей гъащӏэри щыхьэт техъуэжащ абы. Дапхуэдэу мыхъуами, пщӏэ цӏыхум зыхуригъэщӏыфу, и зэфӏэкӏ, и зэхэщӏыкӏ къалъыту псэуащ Барбэч Хьэтӏотӏэ. Барбэчыр куэдрэ ирагъэблагъэт къэрал псо, дуней псо щӏэныгъэ зэхыхьэхэм. Абыхэм я утыку екӏуу къыщыпсалъэт, къедаӏуэ псори къыдихьэхыу. Къухьэпӏэ лъэныкъуэмкӏэ щыпсэу лъэпкъхэм ятӏощӏрэ еплӏанэ Дуней псо конгрессыр щекӏуэкӏым щыгъуэ ди къэралым и лӏыкӏуэ уазэӏущӏэшхуэм къыщыпсэлъэну зыхуагъэфэщар профессор Барбэч Хьэтӏотӏэт. Ар адыгэ щӏэныгъэлӏым къыхуащ пщӏэшхуэр къэзыгъэлъагъуэт. Етхыж Лесев Виталий. Къэбэрдей-Балъкъэр АССРым и щӏэныгъэ нэхъыщхьэр жыхуиӏэ Нэтынитхур къуэкӏыпӏэ хьэрыпхэм папщӏэ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ етхуанэ гъэм иригъэкӏуэкӏын хузэфӏэкӏащ Барбэч Хьэтӏотӏэ. Етхыж химие щӏэныгъэхэмкӏэ доктор Шурдым Хьэзэлий. А нэтынхэр Барбэчым адыгэбзэкӏэ иригъэкӏуэкӏт, модэкӏэ хьэрыпыбзэкӏэ зрадзэкӏыжт. Апхуэдэхэу къалену къыпэщылъым еши псэхуи имыщӏу пэрытащ Барбэч Хьэтӏотӏэ. Минрэ щибгъурэ хыщӏрэ етхуанэ гъэм бжьыхьэкӏэм и етӏуанэ махуэ пщӏондэ. Республикэм къыщыдэкӏ газетхэм къытехуащ Барбэч Хьэтӏотӏэ зэрыщымыӏыжымкӏэ хъыбар жагъуэр.
журналист Барбач Борис етхыж. Сэ си нэгу ноб ищӏэтщ ди ӏыхьлыхэм я нэгууфар. Зыми хуигъэфащэтэкъым абы апхуэдэ къыщыщӏынкӏэ хъуну. Жаӏэрат, ар дауэ, и къару илъыгъуэу, узыншэу, илъэс плӏыщӏрэ бгъурэ фӏэкӏаи мыхъуауэ, и дзэл узым щхьэкӏэ къыхаӏуа новокаиным дауэ ар зэрилӏыкӏар? Сытмэ, Москву кърашыжри Налшык щыщӏалъхьэжащ Барбач Хьэтӏутӏэ, а лъэхъэнэм парт лэжьакӏуэхэр зэрыщӏалъхьэж хабзэм тету. Псо щӏыкӏэ Барбач Хьэтӏутӏэ къэралым, республикэм я жылагъуэ политикэ гъащӏэм жыджэру зэрыхэтам, хэку зауэшхуэм и илъэсхэм фронт щӏыбым щызэфӏиха ӏуэхугъуэхэм папщӏэ къыхуагъэфэщащ Дамыгъэ Зыбжанэ. Апхуэдэу абы мызэмытӏэу къратащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Совет нэхъыщхьэм къыбгъэдэкӏ щӏыхь фӏыщӏэ тхылъхэр. ГъэщӀэмащӀэми ӀуэхуфӀ куэд къызэринэкӀащ, а ӀуэхуфӀхэм къадэкӀуэу хъыбарыфӀхэри къэнащ, иджыри къэнай щыӀщ. Сыт хуэдэ Ӏуэхум теухуами, Хьэтӏутӏэ зыгуэрым къыхуитха е хуитхыжа, унафэу къыӀэрыхьа, и гупсысэхэр къыщигъэлъэгъуа тхылъымпӀэхэр, университетым теухуа пфанхэр, доклад игъэхьэзырауэ щытахэр, и щӀэныгъэ лэжьыгъэхэр, ӏэрытххэри, къэщыпахэри, псори тхылъымпӀэу къыщӀэнар зы фонду зыхуэхьэсыжауэ ди дэфтэр хъумапӀэм щӀэлъщ. Ауэ дэфтэр зехьэкӀэм пыл хабзэхэм япкъ иткӀэ фондым и нэхъыбэр зэхуэщӀащ ущӀэлъэӀукӀи къуатыну апхуэдэ хуитыныгъэ дэфтэр хъумапӀэм иӀэкъым. АтӀэ ахэм ухэмыплъауэ, щӀэмыкӀыкӀауэ Барбач Хьэтӏутӏэ и ӀуэхукӀэ щыӀэ псори къыпхуэгъэнэӀуэнукъым. Наӏуэращи, тхыдэщӀэныгъэхэмкӀэ докторхэу текӀуей Анатолиерэ Медэлы Хьэчимрэ зэратхауэ щытамкӀэ, шыфӀымрэ лӀыфӀымрэ зэрызэкӀум хуэдэу, зэрызыхуэфащэм ещхьу хуэфэщэпст ди университетым Барбач Хьэтӏутӏэ и цӀэр зэрихьэну. Абы ехьэлӀа Ӏуэхугъуэхэр зыфӀэгъэкӀын къудейщ къэнэжар. Ар щатхари минрэ щибгъурэ бгъущӀрэ езанэ гъэрт. Анатолиерэ Хьэчимрэ ятхэу къытрырагъэдзар езыхэм я гукъэкӀ къудей мыхъуу куэдыр арэзы зытехъу Ӏуэхугъуэт. Илъэситху дэкӀри, минрэ щибгъурэ бгъущӀрэ еханэгъэм щӀымахуэпэм и щэщӀ щӀымахуэм Коко Валерэ и унафэкӀэ университетым фӀащыжащ Барбач Хьэтӏутӏэ и цӀэр. Апхуэдэу Хьэтӏутӏэ и фэеплъу щалъхуа къуажэм щыхухахащ зы уэрами. Минитӏрэ епщыкӀуханэгъэм Барбач Хьэтӏутӏэ къызэралъхурэ илъэсищэ щырикъум ирихьэлӀэу и фэеплъ университетым щыхуагъэувыжащ.